o I se zote chen la kalo lom le vek chuwa o tun lai chu Gen Z ho malak na khovel sarkar rang a hian ram a hian mu tur om chho meka an ram kal phunga thalai rual lung oi lo na le an du khop sarkar an nei lo wanga an malak na ir chuak ani deuh bera hi digital protest ti te pon an soi thin digital movement ti te pon an soya Gen Z malak na hian ram engemaw zata mel mang athlak dang lam me ka ni hi kan hriat ang kan Bangladesh a khatiang khop khan buaina lian a oma buaina in thla azara protest kalpui ani a thisen chuana tam taka thleng ani sarkar chu nam thlu ka ni a tuna hianin an policy Bangladesh foreign policy ranlak ron kalpui tu Mohammed Yunus sakai hruai sarkar chu piang ta a India nena Sheikh Hasina sarkar kha in thian thatak an ni lain tuna Bangladesh sarkar thar hi chu India epzongin China Pakistan nena thodun na thatak nein an kalme ka nia enga po chu ni se he Bangladesh buaina hian kan kai nei chho zela hi tuna hian an prime minister an ho chuatak Sheikh Hasina chunga khan court ro rel na lian tak mai ha om thi tura chung thu rel ani rup mai Bangladesh International Crimes Tribunal ICT chuan prime minister Louis Sheikh Hasina chu crime against humanity case a thi tura hrimna ape ICT hian Hasina hi thu boi rang a thiam lo chantira chu mi that tura fuina petu thu petu hangchi te thu boi rang a thiam lo a chantira chuta chuan midang that tura fui phur tu le that tura thu petu te tin mi pui norhoi hotlaya protest nei laya ti tur ati lo wangte le chan tam tak mangin tuna hian charge ani prosecutor te chuan Hasina hi nikum lama mi pui ina noron hoi hotlai le tharum thonan na sa taka thlen lai khan ma ala tok lova mi pui te do zongin ma ala ni tiangte chutang chuan an charge na chu ne chu wangin shremna na tak ana thayang ber thi tura shremna hial peturin an lo dil to a he thu boya hian home minister Louis Asad Uz Zaman Khan le police ho to Louis Chowdhury Abdullah Al Mamun te po thiam lo chantir an ni ve bokani Hasina le Khan te hi anom lo la in thu boi siam sakan nia tuna hian rampon an tlan chiani kha Mamun e ro ko ta hruai hani thunga Khan hi thi tura shrem ani don boka Mamun hi kumwa chung tang tura ti ani bokani Hasina chuan he thutluk na hi democratic mandate nei lo sarkar thil ti ani hei hi pom thei ani lo thu a soi hemi chungchang hi Sheikh Hasina chuan a soi sela sarkar extremist ten Bangladesh prime minister paithla kan tumna te tin Awami League chu political force anga ti top an tumna man ruwa mai ani thu a soi hemi ma hian Hasina hian ICT hi kangaru kota alo hnol to a International Crime Tribunal Bangladesh chuan Hasina le Khan te laka thu boi panga an lo siam to a chung te chu ral thuam manga mi thattura thu pek petu an ni na te le engemaw zata tel Sheikh Hasina hian mi hring te laka thil sual crime angchi tamtak ati ani ti in pu tu te chuan an soya gas ninga khan chankhar pula nor hoi hottu mi paruk chu ral thuam mangina tha tir ani ti te church na tamtakan nei ani nikum khan nor hoi hotle tharum thonan na satak a thlen lai khan August ninga khan Hasina hi India ramaron tlan chhia a norhoi hotu tele Bangladesh chi paite chuan Yunus hi an ram rorel tu tharta an thlop ani kha thu boi pulu tu then kha chuan Bangladesh a protest nei lai mi sang khat zeli zetin nunna an chana wang khan Hasina hi voi sang khat zeli hremna pek a thaber ni na lo soi to bokani atana hremna sang ber kan phu ta chu thi tura hremna pek hi ni tual tha voi sang khat zeli a hian voi sang khat zeli hremna pek hi a phu ani tin ama pu tu then khat chuan an soi bok ko thian witness somnga pali te thu soyangai thlaboka charshi thi phek sangriat zasari le somli pasari zeta cha ania hengjinga hian reference phek sang le sompariat document phek zali le pangale mithi te ming chuanna list phek sang ni zasari somni pali te a ani chuti lai chuan Philippines apo Gen Z generation Z malakna lian takena kal vele tamek mai Philippines a hian ei rukna dulavin thalai rual an pung khoma mitam takan pung khoma Manila chuanin mi sangtel pung khomin ei rukna an du lo sia le mala tura thunei tu te an phut na
lantirin man lamup mup maya chomni tangkhan he protest hitran ania mi sangtel pungkhomin Philippines khopuya sa khopol pakhatina nithum chung o rali an buat sei atanga he thil hi intran ania tuilian dona konga malakna airuk na lian taka nia soyani kha congress member lok tak tak le sarkar official how to then khatte heta hian anin rol nge nia soyani thu boi siam sak phutin protest hi nei ani thlipuina tak tak telephone le tuilian tua reng thin Philippines a hian tuilian venna atan project lian tak mai duana nia chu project a chuan ei rukna lian taka omani tin thalai ten lung oil wan thin rima protest tuna hian akal chhomeka construction company te chu contract hlok tak tak an lak theinan le project a thil dik lo omte accountability an nei lo nan mo phurna an nei lo nan politician le officer tenen tho ho na lian tak an nei nia soi ani sa khopol pakhatin he nor hian huai hota chumi tangaron in tran chu nia Church of Christ member sing ni sang sarizet ta chuan Manila a result pa ka protest hian kalpuya e mitam takin an thlop bokani September ni somni pakhat khan e ruk dauna kong zo lo ni to boka kata khan mitam takan lo pung khoma kordum an ha a presidential palace bula police tenen anin tong na sa a lungte botol ruakte thirbung ten atiang khan man ro ma ngangin an lawin tong chiam to a police officer sa chuang an lo hliam to boka nor khoi hotu somko pasari laka criminal complaint zia lu alo ni to bokani Philippines atuna project an siam hi poimo viau mai Asia rama thlipui tuilian tuarna satu an ni wangin chumi dona chumi danna atana project siam chuan tan chuna poimo viau mai project polian tham viau ni a soi ani tun thachung ringot hian Philippines a thlitle wangin mi zani somnga pakwa chatan thi to nge nge ni kha chutiang khop chu nia tuilian te leimin te tamna hani wang hian he disaster malakna atana sarkarin project a siam hi dollar makta duai tam tak man hani atuna hian hi eiruk na wangin apel he mek nia soi hani hi thalai rual te lungoi lo na chan ber pakhat ani construction company executive somret parukle sarkar official pakwa laka criminal complaint he luni towa chia tlu leding on kwa all ruwa pu an ni bokani thu boi siam sakzinga hian lawmaker engamazat te House of Representatives Speaker Louis Martin Romualdez te poantela President Kazin le thian poimo tak te Senate President Louis Chis Escudero te poantel President Louis Rodrigo Duterte a tho pui poimo tak Senator Bongo po tuilian venna project infrastructure eruk na innam noya pu ani ve boka ama se ani hi chuan nial viau thunga eruk na hi chu khoirama po hian a hani ber hi Mizoram po hi politician hlem hlete chet thinna wangin project ro pui tak tak turte he zoram ta na chen fa gom tak tak tur project te hlam chhia alawom nual to ni kha mizo thalai rual te kan lung oi lo na chan lian tak kha mandeu khan mizo thalai rual te kan lung oi lo veo maya kan thina rima a chan chu keni aya state te Sikkim pona tourism hipna tan le sumlak luna ta na an lo man tangkai em to rop oi te skywalk te khami siamna atana project ron kalbul tran tirani laya hlam zui nga langkha Mizoram a hian omtlat mai kha ka thalai rol lungoi lo na lian tak alo ni to bokani kan hretang khan rop oi le skywalk kha sakor moi to itlang ti te helai aizol mun poimo taka te kan siam tur kha ni amaro chu aban an phuna aruangam tlem haum mana kha zong kha Mizomi puita chan ani tamaya alungoi thlak lo tak zet ani kha chui ani to a tuna hian kha project a innam hnoi pakhat chu man ani a tuna hian bela chhuatir le mek ani la chui mek zel ani thu kha puan ani boka kha tiang kha ni a Mizoram po eruk na wang hian kan ni turang hi kan ni lo viau ni hian a hriat ani corruption kai rol na ber state ti te pon kan politician thren khaten an lo soi na meka corruption kai rol na ber state ani ti in kan mizo palar tak chuan alo soi thin boka chutiang khop chuan ei ruk na hi he zorama po hian mi khwal lova e mizo nam tlem te India rama state te berzinga mi mason to te ruala kepen ve tura malak na sang kan kalpui te ei ruk na wanga hlo chama
ani turanga ni lo zel ani chuaning tika maram ro pui hi kan thlenarin om lovani chuwangin sum ngai na thi sualtun reng bul ani ti hi bekin chung chau ni lo bekin pona hian kan pom tak taka ataka kan nun pui hi angai ta viawani ti te kan han soi kai ta du ani chu mase hei tun haya hian India rama eruk na om lo na zinga Mizoram hming kan lang chho tanol maya hei hi alo mom tak zetani he sarkar hian malak na sang akal puya mara chu mipuite du thu sam thlap sarkar hi chu mipuite du thu sam ang thlap sarkar hi chu engtika ama kan neina rin om lawa isu apo kharon minister seron MLA se kan kok na savia winarin om chu tiang khop chu kan mi hring ril ru hi nia malak na eng anga tha po soisel tu tam takanom thau tiang chu nia famkim lo na khovela hian eng chin nge a tha lo kan thliar thiama kan pom chin le pom dan tok te po kan thiam hi ngai ome un sarkar a hian minister MLA te eruk na wanga boina tok case anneya mi pui soi kai hat tu man lo om lo ni hian a hriata hi thil lomom takani an malak na dang te chu engpo ni se eruk na hrim la ya an la fi hlim nia lang hi thil lomom takani hrim mai ole khati china khan tun chum chu kan han du tok le photanga khovel thil thleng thar berber thurbinga yang chi te he channel a hian kan ti zel don kan thurbing zel don ani